Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Lona umsakazo wakangwane sikhasi manje sekangamashumi amabili la shayile insimbi esikhombisa 7:20 sesikhasi ukuthi kemlaleli singena manje la ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Awu singena vele siyagijima kwathi setindzaba tiyashisa tindzaba tilukhetho sitibambe bukhoma sibongele lapha ke kulofana kumavuso lobe katse ke akuthulela dona indzaba uyabe sobuya ke kugcina ke ngensimbi yemfica nyalo ke mlaleli siyakhulekela siyakhula ukuthi uyawusemukela singena kulohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo bafundisi bakhona khona Bishop Babetembe lo lisekela la lo phethekela telukhetho tizaba telukhetho nemingcele kangwane ukhona umfundisi babe mazibuko lesiqhuba naye ke lohlelo Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo buya lapha ke ebandleni ndase Alliance kuSembabane. Ngiyacela ukuthi babingelele bafundisi bese live ngiliphelile indzaba ngiyo yona leyo yokuthi sisitana njani sibuya khona ke sekwentekile naye ndula icala umfundisi angathi naye ngihamba uphengula kuphi asakhe emakhaya sitithubuti tikhona futhi ke ngicabanga ukuthi ingcono letanyalo ngaziteba madima letale ekugcineni ngoma sekude elijikane likhona sabona welase angibingelele wena Mnguni ngivusele nemlaleli ekhaya ngimemukele ehlelweni Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Babetembe siyakwemukela siyakhumbula ukuthi kabonathi ulalele iwayilesi evini eliphelile umsebenzi wakugola siyabonga ukuthi lamhla ukukhululile sokhona cela ubingelele umlaleli Bishop. Asivusele kuwe Mnguni sivusele na kuye umlaleli ekhaya sivusele naye umfundisi dokotela lokhona phakathi kwethu namuhla. Siyabonga welase ngosikhathi sethu sivilitile lamhla sibe tindzaba tethu betinze kakhulu simelane umuntu anga dlulisa kubonga ku Babetembe kusihlonipha nanamhla bekhona njengoba sowushito Mnguni wabhala sesihleti khona lapha ukuthi hey ngibambeke lapho kungasilula kuphunyuka khona setamile ke simelane evikini leliphelile kuveta lokho ukuthi kunanako lesithi ngema reaction to the outcome yelukhetho sakubala ke ngitube ngibiyela kiko ngoba usoshito sesikhathi icoloshile teke indzaba ye denial yema results sa teke indzaba yeku blame labanye abantu kuthi ngehluleke nje ngenxa yabani sathi indzaba yema regrets kuthi bese umuntu uyadisola edlule lapho efike lapho angena ku self condemnation khona lapha titsabula khona ngalokwendekile lomnye ke bese uyedlula ufika lapha angena ku self labeling athi lebele ukuthi yena uyifaila saqhizelela Mnguni ukuthi kude lo yifaila you may have failed but you are not a failure ngoba nawuthi ufailile uhlulekile kuloluhlangothi lo awusiso nasehluleke awusiso sehluleke simelane kunengi lokunye lo nemakhono kiko nalo lo nemandla ekukwenda sathi ke umlaleli akaphume kuloko kuthi atilebele sase sifika ke lapho sithi lo munye bese ufika esigabeni sokuthi athi think of negative way out ngiphuma njani ubona yena kulihlazo ubona ngeke akhona ukubhekana nalabanye abantu uboka kweleti mhlambe lathi dalile ngenxa yelethemba lebeka nalo sagcina ngesisho sesiswati sithi akulahlwa mbeleko ngakufela umhlaba ungaka nje
kunebantu labangakutshela ukuthi eMelika ngangifuna kuba ngimengameli welive ngentama kangakhi egcineni ngawina ngakuva kufuthumala kwesihlalo sekuba ngimengameli nemlaleli ke akangalahli imbeleko ngoba kwendeke njalo sedlula mnguni sase sibuka ke ukuthi fanele ende njani silapho ke namhla ngoba sesikubalile kepha ikakhulukati namhla sifuna kuniketa yena babetembe njengelisekela lemphathi likhetho evela kaNgwane nelibandla lemincele asinikete ndathi sithombe mhlambe kungaba kuzivetela nje usikabe kuhambe njani ngekubuka kwabo ngoba nami ngivukele khona ekuseni lokwa kodwa ngabuye emini ngenxa yokuthi ke sabengekho nokugcina kwendekile lebe ngibona sikuhlosile nekuthi sibheka phi ke nasuka la kulabo mhlambe bebacala kungenela ukhetho kwangahambi kahle magama akho lo washoko ukuthi lo munye udame kanyenti lokusho ukuthi ke akusikubi akusho ukuthi lo muntu uwehlulekile liseta lenye lithuba lo munye nje bayasho ukuthi sengidawudama nga-2028 kunjalo simelana lokusho ukuthi nalona mhlambe lobeka dama mhlambe kwesibili mhlambe kwesithathu kwangaphinze kwahamba kahle kude lo lokuphelile simelane samseluleko ungaba ukuthi umuntu akatibuke yena lento lengifunako nginalo yini likhono layo sifuna kunqamula nangu umoya webuya elikhethweni ngekuthi kuyadliwa kude lokudliwako la uhlala phansi ubala kude lokudliwako kuyasetshenzwa ngiloko simelane ngoba sifuna live lakithi lithuthuke nangendlela lesibuka ukhetho ngayo ithuthuke nangendlela lesisebenza ngayo nasekwendekile sangena ithuthuke nangendlela lesibuka ngayo sikhulume labo lesibawinile ayithuthuke akusuba khona nje siyithanyalo ukuthi bani sowuphumelele mina ngaphumelele akusuba khona ukuthi ngiyawukudla ngoba lokho bese kwenda ukuthi focus ikhweshe ijeke elikusaseni nginalo ilikhona ngibekise emnguni ngathi umntwana afune kuba ngudokotela kodwa nawuthi uyabuka athi ifundo dabo math nabo science athi sito lethi nawuthi ubuka lama subject akhona la strong kiyo la ngamenda angene nangu iminyango nanguya sithi ke mnguni ababe ncesi labangaphumelele sikhathi lesitatus khona ngisenta uhlangana naye mhlawumbe umuntu losiyane impela vele kuyadliwa eParliament nangisengahlangana naye because kude mhla babetembe siyabonga sokhona amen sewendekile umsebenzi uthi umfundisi awusinike sithombe ngibuka nje emakhaya lamhla emva kwalemphumela labanye bayithola itolo labanye bayithola ensatsakusa bokuthi ungabe simo sinjani nje emakhaya kepha ke hayi asewugale dawubona la uyibeka khona umfundisi uthi cha asinike wena lethuba asibonge mnguni sibonge nakuyo umlaleli ekhaya umuntu angacala ngako ukucolisa evekini lephelile sasivele sidimisela ukuthi siyeda kulohlelo kwadisa ukuthi vele nasi sakuthakasela ukuthi umfundisi asicela ukuthi kasibe khona sibonga kwayena nje umfundisi moyingcwele ukuthi amside ayisifake lenzaba yokhetho kulohlelo kodwa ke imisebenzi ebese seyasengama kwadisa ukuthi ngalesibili sasinemsebenzi lomkhulu lesithi special voting silungiselela wona siyaxolisela kakhulu kumlaleli ubuyela ke mhlambe emagameni lasaveti lomfundisi kukhona nje lenkunakile konke kumgcoka kepha ke nginakile nje leli gama le self leveling lokuthi bese so uyadilahla uditshela ukuthi usehluleki ngichazekile noma ngithanzile umfundisi lendlela la ibeke ngayo nakathi kude umuntu losehluleki
akunenzaba ukuthi ngibukakala lokungakakhona ukuwenda namuhla kepha ngeke bese ngiyadipronounce ngiyadibita ukuthi ngisehluleke. Singena endzabeni ngenxa yesikhathi mlalele ekhaya. Kokucala sendlulisa kubonga kubo bazalwane libandla laNkulunkulu kusibambisa ngemithandazo. Umsebenzi lomkhulu lo libandla letelikhethwa nemincele tinkundla belingeke la ukhona ngaphandle kwekusekelwa ngemithandazo. Lo msebenzi ke itolo sivukele kiwo umfundisi wami sokuvetile ukuthi nawo useni wahamba noma ke aphulile abuya asayohlaba lona la mcabanga la mkholelwa ukuthi angakhona ukuthi abe kule minyaka lesihlanu letango. Sithanda kwendlulisa kuxolisa ikakhulu tingcinamba letisivelele ebusuku phosela ivelonke la kangwane lihlaselo ngomoya lomkhulu. Lowo moya ke wasithinza ngandlela thide ngoba lemsebenzi yethu lesiyendako yekukhetha sisebenzisa lemishini lesebenzisa gas sendlule lesekusebenzisa ko i-network. So kutholakala ukuthi nasivuka phosela ivelonke kude gesi i-network ke yaba affected. Kwabita ke ukuthi sibiyele endleleni yayitolo lebese sithi sesiya embili phela sesisebenta manual ikakhulu kuhlola loluhla ukuthi vele dokotela Masibuko wala kulomphakathini. Kuthatha ke isikhashanyanyana nase uhlola manual uphele kuphecha lamaphechi kanzi kube logeza bekhona besawusebenzisa imshini yethu sichafata nje i-ID ivele isitshele ukuthi lona ngibani igama lakhe wakuphi kusithathe ke isikhashanyanyana. Kepha ke sibonga sive semaswati kusibeketelela ekusena sithe kuba matsanya nemalayini kepha ngekuchubeka kwesikhathi sakhona ukuthi siuqale umsebenzi uhambe kahle. Even lonke lemaswati kutotonke tikhungo tethu labe kusenjetwa khona sive sibone tindimbane ngetindimbane tithelekile futhi tijabulile. Sikhuluma nje silibandla kusete nemibiko lesiyitfolile lemibi kwathi sekuthi la kuvamisa kuhlangana khona sive bese kuba khona kuwephana ndlela thide noma ke kuletinye tikhungo imiphakathi vele kusenjetwe kwasa simelane nemlalele ekhaya ngenxa yebuningi baso sive kubite ukuthi vele kucedwe kuseni ngabo 6 solo kukubalwa. Lokho kuyinkhomba ukuthi sive semaswati siphumile ngetingane. Uma ke sigcina kulelivikilela nzela leliphelile sakhuluma ngetinombolo mnguni nemlalele ekhaya ukuthi emaswati la thakasele ukuthi afane naye abonwe kulesigaba sendvuna inkundla sathi ang 1804. Kepha njengoba sikhuluma namuhla la khonile kwendlula kulesigaba sekuqala ang 336. Sase sehlaka kangaka sibalo kunjalo mnguni sehlile ngoba nyalo bese sifuna lotawumela umphakathi. Imiphakathi ke kuleti gods letine letikhona evela kangwane kuleti nkundla leti 59 seyiyonke lemiphakathi yethu ing 336. So nyalo kuphume umuntu munye lothi mina ngiyindvuna yenkundla la kulomphakathi wakithi sivele simbone ukuthi angaba indvuna yenkundla. So tawucutselana ke loyo muntu nalele eminye imiphakathi leyakha lenkhundla lekusho ukuthi 1468 webantu njengoba sikhuluma bavele bangakhona ukuthi baphumelele. Lapha kuhamba lo bese kuqaleni waba number 1 kunjalo. Noma ngabe mhlambe behlulene ngelivoti linye vele kude nje engiyomnguni kude ukuthi bese sithi bahlangene laba linye nje kuthi ukuthi lona lomncane ngalinye vele sosele sekuhambe emunye. Uma sendlula ke siyesigabeni sekuba lilunga leParliamente emaswati abencome livelonke 1627 webantu kodwa ke nakhona njengoba sikhuluma 1291 usele phasi idolo sesisele na 336 nakhona. Sisachubeka ke ngoba kulo 336 wendvuna inkundla 336 welunga leParliamente tisayisho kwena ngoba ekugcineni sifuna only 59 tinkundla takithi ting 59 lekusho ukuthi kulo 336 nje kusetawafuka impela. Lokho ke kusho ukuthi luhambo luseselutse
Anguva ubala bucopho bushonephi bucedzile bacedza bona. Sibonga kakhulu Mnguni kuyihlaba leyo. Bucopho ingwenyama isibusisele umthetho kulamalanga kuleminye imithetho lekhona. Lo mthetho uthi bucopho siyabuncoma bese bucopho sebuyagaluja ema-primary buya lapha kuma-secondary elections. So bucopho nje solo bu standby nangabe nje emphakathi bebungu-20 lobanconywa kusho ukuthi bonke lobungu-20 sebuyawukhompyutha mhla ka-29 kusale bucopho bunye. Lapho ke nibheke ukuthi dingakhi nyalo tibalo kuyawusala dingakhi le ekugcineni ngale ebucopheni. Ngitakuniketa inombolo masinyane mfano ngwenyama kepha ke inombolo vele tabati nkulu kakhulu ngale kulesigaba sebucopho ngoba sive semaswati ngiyona category noma ke ngilona hlangothi le lwathakaselwa kakhulu. Ngiyakholwa ukuthi singakacethe ihlelo ngindabe sengitholile inombolo kepha akusebo lobo si babo 3000 kufanele ukuthi tiya lapho. Kufanele ukuthi tiya lapho. Azathi umfundisi kulaba lishumi kufuneka munye. Bengifuna nje the specific figures abeyivela ayishaye kahle umfundisi. Kodwa nje it's more than 3000. Nakhona lapho kuphela nje lokugcineni kodwa nibathoselani labantu kangaka. Banenhlanhla ke laba bebucopho ngoba ngabe bona batawukhangasa yini ngoba phela naku bayagaluja la lamhla 27 kama usitwe batawena njani bona. Ushayo namngoni nemlalele ekhaya lo mthetho wethu ke uthi immediately after ama-primary elections la bekatsa khona itolo wonke ke umuntu lokhona nyalo moving forward uyaqala ukukhangasa kusukela nyalo nje siyawuze sigcine 24 hours before mhla ka-29. Nekwemthetho nje libandla litababita bonke sihlale nabo phasi sibachazele basayini code of conduct ukuthi batati phatha njani bese ke bayaqala ukukhangasa wena kunene kuyawuze kulamule loyo 27. Lokukhangasa ke nako ukuthi igaba letehlukene. Kukhona lokhu labatendela kona. Kukhona lokukhangasa lokuholwa noma lokulidwa libandla la ka-EBIS lethethe organized campaign lokwabo i-general campaign. Kodwa ke lo mthetho uthi bangakaqali ukukhangasa abete ofisini asitshele dokotela Mazibuko ukuthi mina nginana imali naye lengidawukhankasa ngayo nathi tindlela futhi lengidawutisebenzisa nale mali kufanele asitshele ukuthi uyithathe phi le mali yokukhankasa. Lekugcineni ukubita ekuthabuya asinikete umbiko ukuthi uyisebenzise njani le mali yokukhankasa. Konke ke lokho sitakuchaza nasesilethi naso sivele siphumelele sesifundzisana. Ungabe sithola nini imphumela ngoba sithola kancane lokuthi ke ndasendela nini ukuthi naba vele labantu lese kumele bayokhankasa nekwekuthi ke itolo labanconywa nabanike imalanga ukuthi bayohlolwa bahlola ukuthi ungabe vele bafanele ukuthi babe la laba la sebaphumelele nyalo kuyesigabeni sesibili uthi lo mhambo wakhona kuseda udinga ukuthi nabo baphenze bayohlola bayovetwa kwente kanjani lapho umpitshop. Asibonge Mnguni after sesincomile njengoba kwacalwa kunconyweni wonke umuntu wavelwa ngene eshokweni nakulokuthiwa ivetting baningi ke emaswati lavela akhala phasi ngekuthi akamithi imithetho lethide nyalo nje bonke laba khona sebavethwa ngeke baphindze bahlolwe kwesibili. Okay nisinika nini ke lemphumela? Imiphumela ngiyabonga bese ngulibele loyo mbuto njengoba ngikhuluma nyalo ngisuka khona ofisini libandla lisahlanganisa siyeva kona ukuthi seyiphumile lapha nalapha mhlambe lokwenda ukuthi kungathi siyaphuta sifuna ukukhokha yona mbamba asisho ukuthi le level akho akusiyona mbamba ngingaveta nje Mnguni ukuthi lokhetho lwethu kuze ukuthi sisichaze sicethe ncamashi kuthola inombolo ukuthi sibani uthole ngakho amavote kunanaba emaswati laphila ngaphandle kwalelive lesi diaspora kunanathi tivakashi tengwenyama ema inmates
labantu bavota ngekwehlukana laba bavotela khona le laba khona ema inmates avotela le emajele la akhona sekuba ke ne special voting lesendeke ngalesibili labe kuleti 70 ta EBIS security indawo laba kuma essential services sekuba ke ngulelanga la idolo so tinhlangothi letinzathu le fanele ukuthi sihlanganise ke onke lawo ma results lawo bese asitshela kuzodokotela uthole nayi inombolo nayi ngekuthi ke lonyaka ngenxa yesimo lesibe khona idolo kubita kuthi konke sikwende manual imishina yethu bengakhona ukuthi isebenze kansi besisethe ukuthi sitawuchafata imishina ukuthi edele bestarts nje silala idolo noma sivuke kuseni konke sekume ngemumo sahlanganisa ke leto tinombolo. Siyabonga. Uma ngabe mfundisi uthi kusede imbiko levelele nabe mhlambe tawuba khona kumbe kube khona lokhono nako longemukele mhlambe lokwendekile leta wena njani libandla phinze futhi mhlambe ngelishwa kube khona lokuqulekako kanti so phumelele la ukutaba khona yini nakulokuswa ngema by elections asikhulekele kube khona lokwendekako lesingakufisa usikwendeke kepha nangabe kungafika simo lesikanjalo leta wena njani libandla. Siyabonga kakhulu Mnguni. Umfundisi wami abeshayile evikini leliphelile uthite kubuyele emuva ku recap wakhuluma ngesigaba sekwekuthi imcoka lenzaba yekwemukela lokhu lesekwendekile. Injongo yalohlelo bekungilokho ukuthi akheke umuntu kuze ukuthi akhona kumela noma ngabe ngisiphi isimo. Sinalo ukukholelwa lokho ukuthi labalalele lo hlelo kabafanani akhekile eMaswati njalo ke nakusentshetwa umuntu kakhulu nangaba ngasaphumelelanga kuba khona vele lokukhala ukuthi awu ngilimale ngoba lebandla livulekile kuthi nangabe khona lokukhala akube sebaleni phela kulandzelwe indlela temthetho thina konke lesikwendako sikwenda silandzela umthetho. Ngiyabekisa nangabe lesikhalo sakhe site noma sesihambile sayeti inkantolo kwatholakala ukuthi awulo kunene vele ushayele ke sakene libandla nangabe inkantolo seyijubile ukuthi asihambe siyoqalela phansi vele sitawukwenda lokho libandla lenda siqiniseko ukuthi konke lelikwendako umthetho liuhambisa phambili alifisi ukuthi kube khona liswati letawulimala kulomsebenzi welive. Siyabonga Bishop. Yini lesele elumini nyalo ke sesibheka phike nyalo singayibheka nini lemphumela kusasa njalo kusako angikwethembise Mnguni njengoba ngisho ukuthi bantu solo babhizi bahlanganisa i-commission ekseni iba president kuyo i-commission sibiti press conference sive kusasa emini siyakholwa ingake fika imini lele etulo itabe vele sesathi ukuthi nangu lokungiko letabe sekuphumile nasemaphepheni. Ukhuluma indzaba ukuthi kunalokukhankasa lokuhlelekile lapho khona nitabe nihamba nawo lamakhethwa mhlawumbe akuletho tinkundla ngani nabe nihamba phi afika umuntu atikhulumele atichaza kuqala nini lokho lokwethu ke kwangasenseke ngoba ngiyabona sekuqalile kona lokulungiswe ke EBIS kuqala nini lokuhlelekile ekukhankasa lapho batawuhambela khona letindzawo letahlukahlukene. Siyabonga kakhulu Mnguni usho sibili ukuthi lokhu umuntu latendela kona sekuqalile noma kungekho emthethweni ngalokuthi sisengakababili babuye basayine i-code of conduct sibatshele the procedures laba phumelele baphindze futhi badeclareishe ukuthi naku laba takusebenzisa bekufanele ukuthi ngabe nje namhla vele sesihleti nabo sesicocile kodwa ke masinyane ngiyakholwa ngeke kuphele emalanga lamabili lamathathu leliviki ngeke kuphele singakababili. Sho ukuthi lokushoko umfundisi ngabe ngilaba labathi inkosi yebelo wena kunayo kodwa nje singathi inkosi yebelwa sebanalo lelo lungelo ngoba lo mthetho uthi immediately after thina nje sa pronounce ama results officially njengoba ngidawuthi asavela velile so vele umuntu uyaticalela ngale kepha ke kule organized campaign kulapha ke sesibahlanganise bonke ake ngibekise nayi inkundla inemiphakathi lengu7
lekusho ukuthi kunetindvuna tetingundla leting7 kunabo MP labang7 lapho ke selingileli bandla la ka EBIS lelibathatha bonke ngiyabekisa thatha lo 7 indvuna yenkundla siyabahambisa kwe yonke lemiphakathi sikhulumile nabantu abenkosi nabo babe ukuthi sidabe silapho ngelanga lelinguthi noma ngesikhathi lesinguthi ngamunye nangamunye ke asukume atichaze kulesive la enkundleni ngoba nangabe bangathi kulomphakathi wakithi ungathola ukuthi kulolongale kabangathi kahle abangibone sicu sami semtimba beve nekukhuluma kwami kwesibili nemaphupho lenginawo kungako nje sithi nasibafundzisa la sithi awube kunene akufane lokho lendaba phela nicocela kona sive emaphupho enu akube ngiloku realistic lokuphatheka ko angasho umuntu athi awu njengoba ningibona nje la nanakhele amablowo kuyo yonke lenzawo kanti kude la nalemifula lekhona kejani ucabanga nje amablowo kanti kumcoka nalokuthi uhlole ngale kuhulumende ukuthi iprogram ya hulumende ye development itsikepi in the next 5 years utothi noma ukhuluma kuthola ukuthi uya aligna nemgomo wa hulumende awunhlanhlatheki nje ngito letindo lesifisa ukuthi lamakhethwa atiswe ngato kude kuthi lokukhankasa kwabo kube into letaba realistic nalama goals noma amaphupho abo kube into letaba achievable in the near future. Uthini mfundisi usindabeni hambela imiphakathi noma ndaba bitela engundleni ngicela ucace lapho. Siyabonga kakhulu Mnguni la sitabe sibathatha sihamba nabo umphakathi ngemphakathi kuyo yonke lemiphakathi le yakha lenkundla ngibekisa ukuthi nayo inkundla inemiphakathi ngesebe sitabeke sihamba nabo thina ukuthi namhla siyakavikisa ijula sive sikhona sakavikisa ijula asukume dokotela Masibuko simnikete lo 5 minutes bese bambuta imbuto asukume eveli lo 5 minutes abuta imbuto baze baphelele bonke bosikhombisa sisuke ke la ngenelandzelako siye kulomnye umphakathi siyokwenda kona lokho libandla litawukhona kwenda lokho kulamalanga lawa nje lasele singakafiki kumhla ka 29 umthetho uyasiphocelela kuyalibita ukuthi lende njalo bamba akusesinje indvuna yenkundla na MP sekunebucopho kodwa ke bucopho lokuhle ngabo ukuthi bukhankasa la emphakathi ngoba bucopho bala emphakathi o abahambe na EBIS bo nabo EBIS utaba khona ngoba nabo bucopho kunale general campaign ne organized campaign kule organized campaign umehluko ngilokho ukuthi sidaba la emphakathi la bunconyelwe khona ngeke sihambe yonke lemiphakathi. Okay cha kubevakala welas bengabuta nje umbuto ube munye ukuthi kabe bobabe basibukele kangakanani sive ukuthi kungabi na lencane indvunja yekuthi asengithi kutona letisebenzi de daga EBIS ete awafake khikhini mabili mathashwana emafort basina sebayawuvala ke bese bakhona ngumbuto lomgcoka siyabonga kakhulu mfundisi tisebenzi tonke lesinato nase ticasha nato ticala ngakuthi tihlolwe kungako nje nasabahlola uthola ukuthi labanye vela awu ingelozi ivele ihishwe babekwe eceleni nalaba ke lesinabo kuneliform labali sayinako i-code of conduct ukuthi kubhekakala ukuthi bathi phathe njani i-ballot paper nayiphuma nje storeroom suke kwateka ukuthi yingakhi and kungakavalwa kuyabuka ukuthi bangakhe bani labavotile ku reconcile nangala mhlambe lawa lesithi onakele emathuba mancane ngalendlela lesigathe ngayo ukuthi kungabi khona sandla semfene kulomsebenzi bo presiding officer bo returning officer bethu ba trainwe ngecephelelo lobusetulu kakhulu ukuthi kungabi khona ukuganga noma ngabe ngayiphi indlela mfundisi. Cha siyabonga ndawusaza nje bababili bathathu singagudugudu ihlelo yakamimbuto ngiyagcina ngaleswini ngicela sinike umlaleli ngoba umhle sokhona emoyeni sawubona sikumkela ngwana sawubona
Okay. Inombolo 2406 1010 sihle lapha nembishop babe Tembe usinika ke ukuthi ke simo sikanjani kusasa ke siyawuthola ke bonke sekuphelele bese babidwa ke labo lese baqhubekela esigabeni lesilandzelako sigaba sekugcina bese ke sekuqala ke lokukhankasa lokuhlelekile ngale kwaloko seligama lekusingosi yebela kweba uliqala bekunene kweba nje naNkulunkulu akakufuni kwephana ke siyakhola ukuthi kwakhiwa live asibe nawe ngone ehlelweni sawubona Mnguni yengalanga sawubona yes ngiyaphila mfowethu angivusele kuwe Mnguni ngivusele kubodokotela na Bishop estudio kufishane kwangalanga Mnguni umuntu akaqale kubonga nje abonga impandla la ka EBIS uyabo kule national disaster yale phepho lebesibe khona likhonile mani ku maintainer emalayini even though bese basebenza manually but lendlela labende ngayo Mnguni ibe ngilejabulisa kakhulu sithi asibatuse kulolo hlangothi ngoba into lenhle iyabonga sana ngibuye embutweni ke jale tsana la kunenzaba levakala angiyathi noma rumors utayikhathisa umbishop ukuthi lama former MPs lawa laphumile wona ngathi leti imbasha dekukhankasa tathi itfola ngale wona kube lula ngicela kuva kwankana ukuthi ngoba kunobe sekuyaba disadvantage ayilaba lotawukanza ukuthi bangilabaphumelele kanti bona basha lana ngiva kuvele emagama ukuthi funa badeclare ukuthi imbasha bathethephi lebatasebenzisa ezibasakhankasa abacampaigner kanti laba ngibabonakala ngathi bane advantage yesibona kwathiwa batawuthola kunobonakala ngazuthi ngingala sengibonakala ngathi ngiphumelele kakhulu ngokuthi mhlawumbe mina ngiyifoma MP ukuthi imbasha nginato sengime ngumdlelele nami mhlawumbe lo ngete athi ukuthi yena utawudeclare latawuthi mhlawumbe utitfolele Mnguni ngicela nje libandla limane licacise kulolo hlangothi ukuthi ngabe lethi kulenza babuke baqilikele kangakanani ukuthi kungakhandakali lomnye adisadvantage alomunye ngokuthi yena ube waba yifoma MP ngiyabonga kusasa sibothi imbasha ngalanga hayi imbasha hayi ngiyabonga kakhulu siyabonga baba Bishop siyabonga kakhulu ngalanga sibonga nje kona kuyalikhuthatha libandla ukuthi noma inkinga betingaka idolo kepha sikhona kwenda lo msebenzi nathi sitibongela kuwe eMaswati ngoba sibanjiswe nguwo asibeketelela kwade kwafika ekugcineni mhlambe kuloku ke lokushoko nathi silibandla sikubonile kuvela lapha nalapha lokho kepha ke kude lokufikile kithi ebandleni officially kusivele kungeko sethulelwe kona le source of funding iyaqhamuka ngato tonke indlela kepha ke kuba khona indlela lothola ukuthi start nasihlola sifaka tipopolo nathi le ndlela lo yithole ngayo kayikho emthethweni lokho ke vele ngeke libandla likwemukela ngoba phela sikhuluma ngemuntu la loyawomela sivele kufanele kube ngumuntu locotho singasho nje ukuthi lokho kukhona sakuva kepha ke site siqiniseke ukuthi vele kunjalo kungalingani ke kubantu emandla abo ikakhulu ekucampaigneni singete sakuthini vele into lekhona lente kako siyabonga mfundisi ngicela kusasomlalelo salayinini siyakumbela ngwala sawubona yebo kakhulu njani siyaphila njani wena ngibala sikhuluma naye ukhuluma na Power Plus Inkosi Ndlongolo yebo ngithi Mnguni ngiphatheke kabi kakhulu kulolu khetho la itolo bengiyovota presiding officer wangishaya ngempama embi kwesive angathi noma bobe Tembe babafundisayo lokho inabantu angathi noma ngalidalula ile ligama lakhe emoyeni cha ungalidaluli bese nibangani Mnkosi sono sami Mnguni ukuthi ngekhute lomnyelo bekasengcelele layinini wasuke wakhuluma inhlamba la kimi ngathi ngisame ikhuta wathi presiding officer utangivimba ukuthi ngingavoti nembala wangekela ngavota ngathi nasengiphumile wathi wena buya la wavele nje wangizabula ngempama embi kwebantu kaphela uphula umthetho saba minya lo Mnguni kuma secondary elections kuyovota sengimuke ke ilungelo lami ngenxa yemuntu losebenza ka EBIS longishaye ngempama wangiharasa embi kwebantu bekudeni emaphoyisa lapha uyobika bese emthethweni ngoba lokho emaphoyisa Mnguni angibambe ngemkhona ngikhiphela ngaphandle kweligede kwabonakala ngingimle ngathi ngenda kabi kanti ngilona longishaye ngempama ngese Inkosi Ndlongolo ngekhuta umuntu lo sengcelele layinini
ayibe incane mntuso endlunkulu ngicabanga usathini nawe sitawubona ufuna utolibikela libandla. Okay. Mfutsi asendlulise kuxolisa kakhulu nangabe lokusoko kuliciniso kwendekile. Kepha ke libandla tandla tivulekile lokhu kakukho emthethweni. Siyacela lokho ukuthi vele kubikeke asibakhuthati noma ngabe sebakwate kangakanani ngoba nawusebenza nesive vele kupita kusube nelithiyo lenkulu. Kepha ke kasikhuthati lokhu lothi kwendekile vela ebandleni ubike libandla litoyihlola lenzaba kulandzeleka umthetho nangabe kutholakala ukuthi vele kungiko wekunene akadeserve kuba sebandleni. Siyabonga Bishop angathi noma inhlanhla noma lishwa ngiyalahle lija nembungane nje simulu yajakela kuyishaya nje uyathi ayisuke yona ikhweshe nje lalunga ngiyamangala nje ngenteke into le nje kalena ngiyacabanga ufuna niliside ngiyalathi lelijanga uyabona ukuthi umuntu walunga umati kulo akwati kulwa komuntu kuchaza ya kufuna libandla lilandzelele ngicela umoya umlelele line sekumele ngone sawubona TVV yebo baba Hlabathi kamashayikati mandini walanga Nkosi yami nathi sikudumisa kona nje kubonga noma kungukuthi nathi tifiso tekhathi kaphumeleli labo lasebaphumelele ngokuphela yonke into inesipho semuntu seke mnguni lokunye lengitika ngikubude ngibuta lokuthi ngoba bakhuluma ukuthi bese batawukhankasa nyalo labo buqopho batawukhankasa lamalanga lomphakathi wabo noma lenkundla yabo noma bayawukhankasa langa linye ukuphela laba bekukhankasisa batawuphuma bangena bona bayawukhankasiswa lilanga linye yini noma kumbe batawukhankasa emalanga lamane siyabonga ke sisi noma kungukuthi etintweni tonke labo lamajala amalibo sathane naJesu bandawonye ngiyabonga mkhulu. Mandini wala Jesu nasathana abahlali kanye Bishop Buchopho siyabonga kakhulu Mandini umuntu angaveda ukuthi njengoba siyibekile kucala ukuthi Buchopho bala emphakathi munye angeke ube Buchopho bemiphakathi lengetulu kwamunye leloko kusobala ukuthi nasikhuluma ngakuthi Buchopho nje buyakhankasa bula emphakathi and sibhekala ukuthi kube ngilabantu abalamphakathi labatawuvotela lobo Buchopho ngeke nje uwale emphakathini lomunye uhambe uyovotela Buchopho bakulomunye umphakathi lokho silona nakakhankasa uhamba la kule tigoti talomphakathi noma le kunethi gosi nemagama khona wena kuna afani naleli ndvuna enkundla naye seyibuke yonke lemphakathi nalilunga leparlament libuke yonke lemphakathi kungakusi hayi mina ndawulandzelana naba bakithi usini umoya sangangena umlaleli nangiva kahle umbuto wa mabandla ngaphandle ngabe ngikheceleni Bishop linye lilanga lekukhankasa kwebuqopho under le program le organized wena kunayo la kulokunye ke so that bonelela ngoba lapho uhamba letigodi takhe ushayona mfundisi uyathi hambela lapha na sekufike lelibandla linye lela la emphakathi kulomphakathi amen ngicela umlalelo selayinini siyakumela ngwane sawubona yebo ngoni kukhona lokusele emlwemeni nababethi kungalanga ekutheneni kanti kuyona lenzaba yale mali yalokukhankasa ngeva kulenzaba yale declaration lo ukuthi funa ngisho lo ukuthi ngithethe ngicela ukuthi kuve babe specific lo ukuthi bona kahle kulenzaba yale mbasha batawubuka ukuthi le mbasha yami iloni yasebhane noma nangabe ngilimafia ke ukhanda ukuthi umnotho wami vele usimeme ngekude intindle etawukhanda sengidisqualifyeka ukuthi nonke la ngokwenzakala una 3 million ulimafia ngandlela fite noma vele nifuna ukukhanza ukuthi nanenda lenangi le check up ukuthi vele angalanga mhlawumbe uthethe iloni kubonakala ukuthi ufuna kusaphatha akhankase ngendlela lefanele kule ndzaba yembasha ngiyabonga. Siyabonga Bishop kafishane. Sibonga kakhulu mnakethu njengoba sivedile ukuthi le source of funding
imcoka lokuthi ibe clear ukuthi le mali ivelaphi. Ngicabanga ukuthi na ukhuluma ngale mafia kusho ukuthi kuna kugangaganga thide indlela lenguconza ngayo nangabe ke vele le mali itholakala ngetindlela letingasikahle awu libandla ngeke likuthokodele lokho. Iloni isobala ngoba uyakhona nakuyilandzelela uyebhanga kube nestatement kepha kenza badabo mafia sive sengose kasivele sicole. Na uthi Bishop indlela lengasikahle ngilime emahlabshami ngiyawathengisa awungathi usingaqala nini sengiyakhile le mali ngiyayibeka mhlambe ngilingisa lesinye sive angiye ebhange ngiyigubhela phasi udawuthini lapho ngidawulesa ini lapho babe simelane noma singabheka lena le uyatiwa umuntu nangabe nje tawukhanda sikase ngaqala ngisebenza emahlabishi so uyabudwa kuleli bandla uyachaza uqale nini awuna ngitshela uqale kuthandi sengikhanzo ne-million. Okay ngithatha wegcina umlaleli kodwa lo mhle asikumele ehlelweni sawubona. Okay phinza futhi uzame ushale sesiyaliqoqoda lihlelo 24061010 una ukunene sawubona ehlelweni. Ngoni yebo baba ngometula ubulu dlakadla manje mina ngiyayisheka kuleli bandla kancane nje uhisho yini ngizalikhuluma ngekuthi kunemavoti yasokumele angene ade kongetha kunaba abantu lesebawinile ngiyabekisa lelo siqhubhelene naye ngumshiya nga4 wemavoti sekuphumile la kusomenyedelo wawini asayabuya lawa mavoti lawa lengawathi ukuthi mangakhe afika yangikhalisa phasi kanini nesengitijelile ngiloko kahle. Okay awuqaqisa indzaba yemavoti ukhuluma ngabo diaspora wakhuluma ngevakashi tengwenyama mina ngikholwa ukuthi afikile ngoma kule mnyimango sivile lokuthi emaswati ase cha asiqhubeke akabuye lamavoti ediaspora akabuye lamavoti tivakashi tengwenyama akakafikini mfundisi. Sibonga kakhulu dlakadla mlalele ekhaya kuliqiniso lokuthi uma senda luhlolo sivile lokuthi kuthi dona kucalwa vele bo presiding kuletinye tigotsi bawa declareisha ukuthi nanga la khona sebakucalelwa ke etikwawo kodwa ukhona lo moya nyanyana ukuthi kukhona la kungathi kakukendeka ikhona kungako ke libandla lithi ake likuhlole lokho bese liyakhokha ke kusasa ngoba asifuna ukukhokha kungakapheleli yona incubo yethu indlela besihlele ngayo bekuthi nakucalwa nje kubalwa itolo akusho ukuthi kukhona vele la sakhona abosibani tinombolo tingaka kudeclareishiwe lokho kodwa ke sivelo moya sethi sasikuhlole libandla nje libhizi ngako liyakuhlola lokho kusekhona ledako la kangafika afike athi Mazibuko yey uwinile lona bese kaminyetelwe hlozibo masibuko ufuna balungise ama-class ekhazini kusengendeka lokho babetembe emathuba amancane kuthi kwendeke thina kuhlola nje ama-figures ukuthi abhalansiseke kahle yini njengoba ngisho ukuthi sesikwenda manual nyalo and vele it's taxing nawubuka leti nombolo noma ke kungumsebenzi lomkhudlwa nyanyana emathuba amancane ukuthi nangabe babe Mazibuko bewinile kungahle bese sekuyashinjeka kodwa akasisho ukuthi kungete kwendeka sekakhona la buya ngaphandle diaspora efika lawo nalawa ama inmates nawo akhona abalwa sekuthi nje phela asihlole ukuthi ngabe kubaleke kahle. Okay special voting useniqale ngawo siqale ngawo. Okay hayi ke ngicela sale sigoqoda. Sibonga kakhulu umuntu angagoqoda nje ngelivesi kuSamuel wekucala sahloko saka 16 livesi laka 11 naku kugcotshwa David abe inkosi kuthi ke la ngako Samuel wabuda Jese wathi ngulawa kuphela yini emadvodzana akho. Jese wamphendula wathi kusaselele encane kunawo onke kodwa yeluse timfu sithi nje ko onke maswati uNkulunkulu lo wathi inhlito yemuntu noma lendvodza le Jese
yayibuka ngemehlo ayo ukuthi kungathi ngusibani kanti uNkulunkulu ukhona wakhe la naye. So nakulaba labasele uNkulunkulu siyathandaza, akufana kube kunangu lo senhlitweni yakhe lo tawukhona kuphumelela. Siyabonga Bishop. Mfundisi Mazibuko, xoxa indzaba la njengoba naku imphumela siyivelile, solo lokunye asikholo ukuthi hayi lo mshayile bani, yebo lo mshayile, cha ngidawukholwa ngathi ngibone nakwakusasa ukuthi avele cha akekho mbamba. Mhlambe kukhona lo muntu bese kakwenta yendile la emangweni lenza baliqoqwa ukuthi wo bayethelela laba bangadi kahle ocisa lo lusito lokuthi simkhokhela simthini lo tawuba nalenhlitho lencane. Mhlambe lo munye bathi simbekile simfuna lekugcineni wasenda lokuthide sifuna kumthola lekugcineni. Ungasikhokhela usithini ngoba lento okusongelana lokho kusesekhona. Simelane sishito sisaqhubeka lokho ukuthi lu ngidawuthi le attitude, nasikhuluma ngeattitude sikhuluma ngendlela lothatha ngayo into bese wenda uacta ngayo. Le ndlela yekuthatha lukhetho lena indzaba yekwakha buholi etigabeni. Ngako ke akusuba into yakam nento yakithi, akube into yethu. Lokutawenda ukuthi nangabe kuyinemine abangisekele, nangabe kuwine loya asimsekele nami ngibe sekhathi, kungabi ngiloko ukuthi noma kanjani akube ngimi nangawini angendi lutho, ngiyahoqisa nje ubushit. Labanye bafaka etimbombi bathi kodwa thina uqala kusebenta ngingakawini. Akusuba ngiloyo moya lapha kwakha sive, kwakha live, kwakumango. Ungamangala kusilomunye lokufaka la kufakile esiveni bekuyindlela ekusebenta yena kutovule kumnyango wakhe emshiya loya. Manje naku so valekela kubeka nje wena wende lokuhle kuze sive sithuthuka ngoba nawuthinza inhlito yemuntu uthinza uNkulunkulu. Amen. Mlaleli ngalawo ngibe nginebafundisi la uBaba Tembe lo lisekela ke lemphathi lukhetho babe Mazibuko siqhubana nalo hlelo impilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo. Siyakholwa ukuthi impilo ita ukuqhubeka emakhaya nalapho mhlawumbe inhlito tidubuteke khona nangabe bekungibabe make uyamdududa make nangabe bekungimake longakaphumeleli baba uyamdududa make kuthi cha akulahlwa mbeleko ngakufela kuze kube lolita komlaleli qibe kulalela wanga nomsakazo ngivela wasimelane ngithi usale kahle. Imphilo Yelikhaya Nekwakhiwa Kwalo.